Ako se desi promjena vlasti, ako se desi pristup informacijama i dokumentaciji, puno brže ćemo moći raskrinkati plaščansku sicilijansku mafiju. Dok god smo mi, opozicija koja laje preko Facebooka ili preko nekog za kafanskim stolom, mi njima ne možemo puno, a koliko vidim postoji jedan medijski štit, ne samo iz Ogulina, nego i šire. Znači, slao sam ja u zadnjim danima neke objave i RTL-u, i Večernjem, i Jutarnjem, i Provjerenom, i Lavirintu, i ne znam kome sve ne. Valjda će se netko javiti. Otišlo je nešto i preko na Deutsche Welle, otišlo je na Slobodnu Evropu, vidjet ćemo, otišlo je na neka ministarstva, već sam to govorio, vidjet ćemo da li je moguće da jedan seoski načelnik sa šačicom bjednika oko sebe može da krši ustav jedne države. Znači, baš me zanima da li je to moguće i dokad ta ludnica može da traje. Jer onoga dana, kad se prekine kršiti ustav, toga dana će biti bolje i Srbima i Hrvatima u Plaškom, ili Hrvatima i Srbima da oni budu prvi na redu, da ne favoriziram ove kojima ja pripadam, kako su mi rekli, tako su me rodili, da su mi rekli da sam sa južnog pola, bio bi onda Eskim.